Il-pulizija arrestat żewġ irġiel f'operazzjoni fit-triq il-mitna f'Ħalqormi. Iż-żewġ irġiel wieħed ta' 34 sena residenti Żurrieq u ieħor ta' 46 sena residenti Santa Venera li kienu armati b'sikkina kienu għadhom kif wettqu serqa fuq bejjeħ tal-ħaxix f'Ħalkirkop. Kien kmieni wara nofsinhar li l-pulizija ċirkondat karozza ta' tip Peugeot 108 fit-triq il-mitna f'Ħalqormi fejn tat issaltu ġew arrestati dawn iż-żewġ irġiel. Il-pulizija għamlet fittxija fil-karozza li huma kienu qed isuqu fejn allegatament instabu madwar 7 ratas droga suspettata eroina u kif ukoll flus kontanti. One News li kien fuq il-post fil-ħin tal-arrest u informat li allegatament il-persuni suspettati wettqu 6 serqiet barmi fl-aħħar ġimagħtejn fost il-lokalitajiet li fihom saru dawn is-serqiet kienu minn Ħalqormi u l-Ħamrun bl-aħħar serqa tkun minn Ħalkirkop ftit ħin qabel ġew arrestati. Fuq il-post kien hemm ukoll diversi uffiċjali mid-Dipartiment tar-Reati Maġġuri, il-Pulizija tad-Distrett u dawk tar-Rapid Intervention Unit.